Tela Dobrile Drašković, 73, penzionisane sudije Okružnog suda u Beogradu i njenog sina Miloša, 43, pronađena su pre tačno 3 godine u njihovom stanu u ulici Vjekosava Kovača u beogradskom naselju Zvezdara. Kako smo to vreme pisali, sumnjalo se da su majka i sin bili mrtvi više jer dugo nismo viđali Miloša, koji je svakog dana u isto vreme išao u nabavku. Pozvali smo policiju i vatrogasce, a kada su obili vrata stana majke i sina, zatekli su jeziv prizor. Rekao je pre 3 godine jedan komšija Draškovića i dodaje da stanari nisu čuli nikakvu buku niti pucnje. U narednim danima razotkrila se potresna priča iza pronalaska tela majke i sina. Dobrila je, kako je utvrđeno, umrla prirodnom smrću, a Miloš nije mogao da se nosi time. On je presudio sebi hicem u glavu. Majka je nađena u svojoj sobi, dok je Miloš pored kreveta u svojoj sobi, sa rupom od metka na glavi i pištoljem između nogu. Komšije su ispričale da su Dobrila i Miloš godinama živeli sami. Baka je bila nepokretna 20 godina otkako je doživjela nesreću u kojoj je polomila kuk i butnu kost. Sin je svih ovih godina brinuo o njoj, obavljao kućne poslove, išao u nabavku. Zbog toga što je morao da neguje bolesnu majku, nije imao klasičan posao, već je radio od kuće. Ne znamo šta je tačno radio, govorio je da je nešto s kompjuterima u pitanju i da je neki freelancer. Pričaju komšije i dodaju da su Dobrila i Miloš bili prilično povučeni. Komšije Draškovića ispričale su da ovo nije prva tragedija u njihovoj porodici. Dok je Miloš bio dečak, njegov otac je tragično nastradao. Imao je splav na reci, na koji je često odlazio, a jednog dana se tamo i utopio. Iako su Dobrila i Miloš pričali da se on slučajno udavio, svi smo sumnjali da se on zapravo ubio, kaže komšija.